oto nyina obu akonya no wo wo so no ho akonya no mu saa ye Evia so be ade onyankopon adom fantastic fantastic me pe wo batik no so thank you and say na wachechire wo bona afei ase ne de ase emfa wo emfa wo ase ne fe no I don't mind well hune pa say ko ye de onyankopon adom awurade ode ye hye adwoada se ode abedu fie and I like the spirits in the studio my idea Monkoswa yes I say ya nyame ani age if you said ya no pay say ya no ya di ne sunkunim boa because victory no de ya di nkunim to just bless nyankopon hira wo afi anyumo ba o fantastic ti munya study PSC so de ne de na ba mo and also ba next week munya ready no so me de na ba so de na ba watch o kwaku wa chapa de nyame aye wa adaso to wa wonto ne mo man fast dan ma ADB truly agrika onyum na baba nje se de aseda ma mo wa ya de enti na o me hwase de obonkrata no na me de bro Ghanaian time de obonkrata no enie ye mampani na na adodan kwakufu ado UN nhyiamudi a wokọ ase ene wo se wo sempanimfo ama manpanimfo ye hwe na ye bambo mu no ye timi esakra mu na fe ne matumi ekoyie eno enho asem yakenkan we news no mu dada ntimi mmomo kese na fe occupy Jubilee House protest and so yechi mu aduanan kono de obonkrata idi aba no penso CJ ene lawyer Samson Ladia yenini edi ho komo any protesters no mi ade enti no so what de ekoso CPP amanyoko no so enra kanema mpani nkroma ne 114 years sankoti ase no one more esene niema bi a woyeye ye na wo se yebu nkompo ne yekohwe na afei yetumi ede ye adwuma ho asem Ghanaian time the obokrata no edebai na CJ na wotwe mu ne yi tankers owners union di nkomo san komo no amudi ye no the obokrata Ghanaian times ediaba good na executive secretary da tanker owners union no Ignatius Kokudo na the concern is tankers trucks bed 300 ba be rama mu no e wo sempanifo ani da ho wo mo aka abna yenkoma esese ne be dia enya hwe because man kwa na no mo ye adwuma ha enti ende ye de ya abna ne afia no wo yenkoma esese ye gibre na ye twitwim no kre esanse Ghana there are so many sectors and kakran me say China for one more yaji so and so ko ma bia mu a adwuma bi wo ho no de e yo manfo ne dia sa o ye ho aye ma on fa ho nhemu kra enti e ba ne sen o hwe the number of companies registered tanker companies one more efa Ghana for adwuma for driver for for mate for for mechanics for any social chain no nipa dodo a ye fa o adwumam na say nei ekoba say will be interesting ti yeah my China for afei abefa sa space ni nyina se menti asekura ese ka ho asem menti ase ye betana wa ye hwehanya kosisi obi be demonstration na ewia na afia sa akoda ne bibi meanwhile sha ase mu ate wo mo pem so ese monte ye penifo entiane the obokrata Ghanaian times and so asade ababiem obeka wo dwaso ha ya ene so times and so adiaba masa bosso ntiesre National Petroleum Authority mpenifo momani na ho wura Mustafa so no na wo ho Mustafa Hamid wo ye adwuma papa mo ani nko wobiem na ye ho no so maye meto so telegraph the obokrata no enie na reform UN Security Council President Akufo-Addo Nsem na saba wa habiem na the obokrata make Kenya telegraphic ya de ye papa 70 years record wo mo ho say bibia digital nti won so aye na sa kwan no so enti since 1950 the course so bia wo mayi mu a na telegraphic the obokrata na wo ho a wo mo ye no the ohiansa wo scan na wo ye no an se wo nya ni na wo kenkan enti nafo no tetetefo ye nyina ne ye
nim CJ nim me kura manyine si omu nyina wa hakra no 70 minya no honti edai a I need to go back na me read me sra ko Daily Graphic do bokrata no na ko pe sansem ni nyina bi so ekenkan yisin so a hye obia se obia esefata si register no kian ne ken ye be register no wo Electoral Commission Limited Voter Register na eno so ekoso no Daily Graphic do bokrata ma ne bo eno no Daily Guide do bokrata no so enie womo enu a woye ye kira ya chi mu aduanan kono no no so aba wa ha MPP fo nso age adwasafo na apology no so e de atum na afei I have no beef with Baumia Oraken Japan so na say woni mampani abedi a kire ni problem bia nti ho so asam no na Reform UN Security Council so ya mampani adodanko akufo adon so e de tu dwa electoral consideration won't compromise development goals Finance Minister and so this ansem no so ato edwa ewo Daily Guide obokrata no animo